Uganda media kumanyoko muri kapumpura kachuge banyoko mbizimwemba kuna midde mirundi 10 kumanyoko muturimbye mbu Museveni awereza abasiramu obubako bukubamanyi bubayozayoza yidi manya aduha babikisi bimanyi mwetegereze nnyo abanya Uganda mureke kurimbi barimbibwa eno chana yitulike sawa zino yino eyabukedde TV 290 munya views 7 hours ago balina eddakiika 2 n'akatikikitiki kamu 2 minutes and 1 second netujja wansi wano agataliko nfuufu President Museveni awadde obubaka bwa yidi the same balina 2 minutes and 1 second netukirira wansi wano UBC television Uganda Rwenda 78 views 21 hours ago eddakiika 2 n'akasikondi kamu temutegeera eyabasomesa mugenda abayigirize engeri yibakozesamu editing mwali kali amaziga banyoko mwakachuga banyoko kumanyoko rest in peace President Museveni wafa kisirani gwe wafa bwe mugenda okwetegereza abantu abali bakoze edit mwena yino news updates now 5.1k views 22 hours ago barina bona bashayarinze ka video kamu kazitowa MB zezimu muige okwawura abanya Uganda mureme kurimbibwa onu musajja yafa Museveni wafa kumanyoko twakukunda kifire kumanyoko ruchuga nyoko kwokundeka kachuge nyoko wafa kijja kityanga platforms za Uganda zonna zirina video emu nga zizitowa MB zemu abanya Uganda muzibure amaso gamwe mukitegedde kakati sawa zino kankabatereyo abatanazibuka maso mwe nabwe tugenda kuplayinga bu video buno bogere kintu kimu dekamba sampling ko tuli ku Kabukedde TV kakano kawulirize. Countrymen and countrywomen, I join the Muslim community in Uganda and across the world in the celebration of Eid al-Adha. The same statement embozi techuka. Countrymen and countrywomen, edit. I join edit all the video. The Muslim community one statement in Uganda and across the world. UBC television in Uganda. Kako. Murawoza eno generation mugenda kujizanyisa ku manyoko mwe tubaraba buli kimukora. Countrymen and countrywomen, owulira I join the Muslim community in Uganda the same statement and across the world. Uno turi ku news update. Countrymen and countrywomen, are you getting me? I join kakati the Muslim community kakati in Uganda eno wait and kana kari 2 minutes point 18 seconds tekatandika bwe kati yasoka na tekoko burango bwe what still katandika the same statement. Get it? Which means kanoka gundi 16. Countrymen and countrywomen, are you getting it? I join. There is no another evidence than this. Buli omu wori, buli munya Uganda wori kuvira mukamengaro zamanyi. Museveni yafwa. Museveni okakaba mahira we, Museveni okakaba ya mawe ente yanze rugazo naza kujisara. Bisikatwa kutizire mwiruwo munyarwanda we. Katugenyo. Okakaba mazuri. All the videos, every platform they shared one video which is equivalent to 2 minutes point 1 second. Bonabu video platforms babaraga
zonna bataddeyo ka video kamu katandika n'ebigambo bimu kagwerayo n'ebigambo bimu. This generation is not fool. Eno generation kirasi ndara. Mugende mulimbe banyoko Museveni kumanyoko rest in hell. Omwoyo gwo mukama guwe kibonabono ekyemirembe n'abazukuru bo bakigabaneko kumanyoko. Uganda media kumanyoko muri kapumpura kachuge banyoko mbizimwemba kuna midde mirundi 10 kumanyoko muturimbe mbu Museveni awereza abasiramu obubako bukubamanyi bubayozayoza yidi manya aduha babikisi bimanyi mwetegereze nnyo abanya Uganda mureke kurimbi barimbibwa. Eno chana yitulike sawa zino yino eyabukedde TV 290 views 7 hours ago balina eddakiika 2 n'akatikikitiki kamu 2 minutes and 1 second netujja wansi wano agataliko nfuufu President Museveni awadde obubaka bwa Yidi the same balina 2 minutes and 1 second netukirira wansi wano UBC television Uganda 278 views 21 hours ago eddakiika 2 n'akasikondi kamu temutegeera eyabasomesa mugenda abayigirize engeri yibakozesamu editing mwalika lya maziga banyoko mwakachuga banyoko kumanyoko. Rest in peace President Museveni wafa kisirani gwe wafa bwe mugenda okwetegereza abantu abali bakoze edit mwena yino news updates now 5.1k views 22 hours ago barina bona bashayarinze ka video kamu kazitowa MB zezimu muige okwawura abanya Uganda mureme kurimbibwa onu musajja yafa Museveni wafa kumanyoko twakukunda kifire kumanyoko ruchuga nyoko kwokundeka kachuge nyoko wafa kijja kityanga platforms za Uganda zonna zirina video yemu nga zizitowa MB zemu abanya Uganda muzibure amaso gamwe mukitegedde kakati sawa zino kankabatereyo abatanazibuka maso mwe nabwe tugenda kuplayinga bu video buno bogere kintu kimu de kamba sampling ko tuli ku Kabukedde TV kakano kawulirize. Countrymen and countrywomen, I join the Muslim community in Uganda and across the world in the celebration of Eid al-Adha.